Ahe namukena kambe ka master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course I'm the kind of like the twins na mhaka leyi nga ku trendeni swinene. Ku busy blind ka Facebook man, loko mi hala mi vona Hennis, loko mi hala mi vona timhisi ku endleka yena Master T. Yeah, ni ta ni kha ni mi teka of course ni mi yisa le ka Bungeni le ka Mhandzi. So kuna nkosi of course lowu khumbaka the twins, wa close member of course or family member. So mhaka leyi kahle kahle yi sukele laha. As you can see kwalani ka siku ra the 14th ta March va sungula va posta this post here, ku poste Timothy nga sungula posta this post ra nga faka tsala ku ni tshame na timhisi ta ka Mhandzi na njhakanjhaka of course as you can see a ku vanhu va herile ya na ximane leswi nga faka tsala swona a ku va twa hina hi leswi mhaka kho yi nga sungurisa swona la as you can see a ni hleke ngopfu mhaka leyi ni nga yani ku va the twins swi ta va karhata ngopfu la as you can see kwalano hoy mo ko vo kombiseni ku va twi hina vanhu lava na ti-images teto kwalano as you can see kwalano ha ku mati ya ntsanana mhaka leyi a yi helelangi lani loko hi ya henhla and then lowun'wana the brother Thomas Baloyi ivi ya posta this video. Unfortunately a ni swi tivi ku i Timothy or Thomas loyi a nga ka video a mi ta ni khomela guys mi se va ni confuse ku hinkwavo se va na ti-tattoo se na mani a swi twisisi so yo fike hlambala ku va ku ri na this video a hi pfuleni of course. Hennis le ya bali. Hennis ku heta ku cela timhisi ta ka Mhandzi ti dya kahle. A mi dyi kahle? A mi dyi kahle? Ni ku yana ni nga swi va kumeni the twins loko i timhisi ta ka Mhandzi va dya kahle. So as you have seen amasungulweni ya video vo vitaniwa ku va ta kangetela Hennis hi leswi nga fika swi endleka laha okay. Timhisi ta ka Mhandzi ya u ti hete ku tirha tlhelo ra Hennis ya ba ni mbona ku ti kakela. Hey vai timhisi ta ka Mhandzi ti dya kahle. Bramike chela Bramike ta loko me ta ya ita na Ma cheki itamba pesa Hennis. Bona rumela kwala. So after this video vhete yi pfurha gaza loko ni kha ni cheka ka wall ya mina ni vonetela vanhu vo tala va kha va postela hi swona ku swi nga ni tekela nkarhi ni ma ti-posta mixana swi nga ni tekela nkarhi wo leha ngopfu loko na hala ku lavisa swimara mhaka leyi le ku trendeni ya leswi the twins va nga swi endla ni vona nga kha va kombisa ku heyi vanhu lava heyi swi nge vandli swona like swi ta va hlantswa andzeni ku va va mixini and stuff like that. So heyi na vona na so that Timothy as a responda ka mhaka leyi I'm not sure if yona le test post na ho refresh hi vona swin'wana ta ku endleka yena okay vi ya tsala na this post as you can see la henhla la responda ka mhaka because swi le ku trendeni vanhu va le ku va soleni kahle kahle hi ndlela yin'wana nda nga fika tsala ku and the genge liya yi ngo nyonyo a va se tshama va yi mama Hennis vafana na va papa va ka Bungeni va le ku yi mameni mi ta zema ku vo and the post leyi loko ni yi languta yi ti after loko manager Philani a postini a ni tivi ku swi rated na ni vone Philani a fika a swi posta swilo leswiwa as you can see here na ku a ni very ma swi to ku a ti kumani swona a ni tivi ku swi nga swi fambisana na swona swo a za a posta Timothy na mara in overall a hi swi tikiseni sweswo I think timhaka to swi le ku trendeni on Facebook a ni to ni nga swi kuma xinjhani guys a ni ri ku swi kumeteleni kokwani ma kuma ku swi ta ni tikisela loko se ni ya lava ka wall ho ni zama ku lava maybe I will find something here a ni tivi as you can see kwala tin'wana ti-post leti nga laha hikoku swa tikanyana ku va ni swi kuma mara na kha na zama as you can see swi le ku trendeni guys hi leti tin'wana ti-post as you can see here I'm trying na ku se swa humetela na ku se vanhu va le ku tsaleteleni laha
as you can see sweswo swi le ku humeteleni vanhu ve le ku xerheteleni the twist le ku trendeni swinene as you can see yin'wana yeleyo kwala yi nga tsala navelani kwalano I think swa kumeka a ni twi swi ta sojisa kwini nakona swa huma swa huma hi leswi ma swi le ku trendeni guys mhaka leyi le ku trendeni a ni ti ku n'wina mi ri yini mhaka leyi guys mi ngo commenta below mi hlamusela ku mi yi vona xinjhani mhaka leyiwa hi leswo khwira ri xavisiwa twa munhu a ku ni ya nghena xopeni xa khwiri wo hemba lexa xi xavisiwa lexi ntsako wa moya